Omugasomu ya bweritko rya Ijuma tariki ya 25 cy'omutienyi ogatano na kabere omwaka n'ibwechi 2023 ekerongwege na ritko rya ondigenderete ko bari toerorkegima nane nogenderete kwegokya aso kubwatie merobero ya Ndizi TV nabwo obwansu ubwo Gusii na manga genderete gokorekana imense ya Kenya ekero ritko rya rero troche buna abarai au nigo bagenderete goikirana nabo igabana inchi ase ensemo ya Karen aso yegomo nene buko basabera bari babete bagusire magimabo chinga kichia maandamano ase chinsemo ime yense ya Kenya nekero igo egatia barai bagendete kuruo kuboria omurai wense Dr. William Samoei Ruto ogokora chingwa na usengwana ya bene ya bosio asobosio n'umurai weke make odie Raila Amolo Odinga bunenchira ya moyo gokonya kugayana emechande yegendete kwenekiwa ime yense ya Kenya kubeko botoereru nabayigokoreta oborembe egatia bakenya eriogo segeta magendero korokana ase abananchi cyaragire Chinsa Isano na Ibere cyabona mubaso ekerongo kwarigania SMS Amayia eriongo manyie egati ari ngwariganiretie asenchera ereyo bwenye nyorabuna asensemo ya Facebook nabakogendera gotonyora wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube gotonyora wetra Ndizi TV News asumutandao Twitter @Ndizi TV News erio togendera gusanga nabo igo kwemanyia amange eritariane Everlyne Osero tokubwatrana nere Abigail Chama kwene kiachipicha neriogi cha wikeire asenchira ya bene kabana intuwe komoerio kwari antea chake asenchira ya bene irigo kinyari gesariendagira imense ya Kenya nigo murai wense Dr. William Samoei Ruto agendrete kwene kyabune serikali nebegete meroberio anene yogosira ensemo yoburimi gukwana chinga kichoko igora osyoko chakiwa ko muroberio otana Delta Irrigation Ruto nigatebire buna babekire gosibabeire bagokonya asensemo yoburimi anene asogoke yari gori ryobosi rwa chishingi chiribu Isano na Ibere weka chiribu Ibere na chimisano ichibono cyakonyire goso bwakonyire abaremi ase ogukinia oboremi bwabo nigateri bunani go barachikogendereria no muroberio yo kwene kyabuna endagire saine yabere kororekana saba Kenya gukora umuchando bwenchara oyo ane nogenderete kwene kiwa ase chinsemo au Niliwaeleza wakati wa uchaguzi ya kwamba tutakuwa na mpango ambayo itatusaidia kuzalisha chakula ya kutosha Kenya. Mwaka huu niliwaeleza ya kwamba tutapunguza gharama ya mbolea na vile vile tusaidiane mambo ya mbegu. Tumepunguza mbolea ilikuwa shilingi 7,000, mwaka huu tumepunguza mpaka shilingi 3,500. Najua watu wa Tana River ni wakulima. Nataka niseme tena nikiwa Tana River leo ya kwamba hiyo 3,500 kuanzia wiki ijayo tutapunguza tena. Ikuje shilingi 2,500. Nia yetu ikiwa tunataka kumsaidia mkulima aweze kuzalisha, kuwa na uwezo wa kuzalisha chakula. Kwa sababu vile ya kubadilisha gharama ya maisha, vile ya kupunguza gharama ya maisha, vile ya kupunguza gharama ya chakula ama hata unga, sio kwa mbinu ya maandamano, kuvaa sufuria kwa kichwa, kufanya mambo ya vita. Gharama ya maisha itapungua tukizalisha chakula ya kutosha Kenya. Chinga kichwa igoru toniga berega kwene kiabuna serikali ya Kenya ni chikobwatirana nebyombe sine chinsemo au chiabantu nyene eriogo kinya wekinya ne na sensemo yoburimi begonga bereka gukwanira amabaga yemere mugo cia sabasae asatere buna emeroberio au serikali yabwate nigerengete kwenana amabaga yemeremo anana sabasae bali bakorere chiskuru batabwati meremo asane na berega kuboria kiroyo mo gutachore meremo korende gokora meremende yonsi egenteke nene nyorere ngeria yo kwegendereria asubugima bwaye. Tumeweka mpango ya kuunganisha serikali pamoja na private sector, tufanye kazi pamoja. Tuzalishe chakula,
tuzalishe mchele, tuhakikishe ya kwamba hata chakula ya mifugo tutapata hapa katika hii shamba. Tumekubaliana vile vile ya kwamba wale vijana wote ambao watafanya kazi katika mradi huu, tunaanza na vijana wa Tana River kwanza. Bora nyinyi mziwe ni watu wa kuchagua jembe. Kila mmoja wenu tulikubaliana kazi ni kazi. Si tulikubaliana kazi ni kazi? So mkuwe tayari, tutawahuzisha, mtakuwa washirika wetu, tuhakikisha kwamba we turn around the fortunes of Tana River County. Omurayo kane bwense ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta, omuraibe kyama kya ODM Raila Amolo Odinga, omuraibe kyama kya Wiper Stephen Kalonzo Musyoka egatia baraibande anigo baikiranire gose babiri bakora baraibande asogwikirana asomuyega bwamasabo yo kubasabera bari babete bagusiria amagimabo chinga ki chamandamano ayo aberega kwenekiwa ase Chinsemo ao imeyense ya Kenya. Omuyego yo nigo gokorekana asensemo ya SK Command Center imeyakare no mucho Nairobi ase abantu bagendrete gusangrekana nyorabuna buri tukoria igoro nigo omurai bwabarabake ase bunge akorwase murengo wa Azimio la Umoja wa Kenya Opiyo Wandai abetega kwenekia buna nigo barachugutwara umusangrekano obwoko bwatuka oroboti kubwatukana nemerobere kubwatia asa matukaribosyo ase murengo yo o Azimio la Umoja wa Kenya wono no muroberi yo gose no muyega ogendrete ase Chinsa micho asabara yabo bagendrete kubeka mogana boigo kokora asa masabo yo kubanyora bari babete bagusiria magimabo asa mandamano. How are you? Ah, yes, yes. Wonderful to see you. Yes, yes. Hey, asante. Mwancho mugeri banonto gendere go kubwatiri roboti yerio hiritukumanye buna nara yaya arakorekane asensemeyo togotikana nayo nigo egatia barai kurwase orogongo ruwa Western bakora wano mugavana we county ya Kakamega Fernandez Barasa omokonyo ye Ayub Savula egatia barai bande baganirie chingwana chobosyo asobosyo korekana gatyo murai wense Dr. William Samoei Ruto amono murai wo mobwazimio la Umoja wa Kenya Raila Amolo Odinga okwana chinga kiicho kubwato kobokonyi asabanto barino borema asensemo ya Matete Malava imeye county ya Kakamega anigo baterebuna enchere yone chogokonya ase ogotoria ense ya Kenya kurwase michando ao eyo egendrete kwenekiwa mugavana be county ya Kakamega Fernandez Barasa nigo mono aberega komochia baliaba komochecheria umuraibe kyama kya ODM Raila Amolo Odinga asogoteba buna nigo aganetie nusu mkate kurwase serikali ya Kenya Kwanza. Nataka wiki hii vile Rais William Samoei Ruto amesema akitoka Tanzania na ametoka Tanzania amekuja anaelekea Mombasa huko, akiwa Mombasa aite Raila Amolo Odinga wakae chini wapunguze gharama ya maisha, hao wananchi wanaumia. Baba amesema maongezi ambayo anatarajia ikiwa one on one. We don't want those headliners kuja hapa katikati, because when the two leaders have an opportunity of discussing wataweka Kenya mbele, they have to speak and have a conversation as statesmen. That is what we want kama watu wa Kakamega. Maongezi ambayo baba ametarajia kuwa nayo na rais wetu, it must be an open discussion without conditions. Na wale vibaraka ambao wanaweka conditions wanasema ya kwamba Raila Amolo Odinga anataka nusu mkate, I want to tell you baba is not interested in a handshake ya nusu mkate.
Ne serikali nigegenderete kwenekia buna chibesa chiabere chikobwato kwa gochase abantu abagotu naboigo abali ababwato borema inse yomuroberi umanyikanete buna inua jamii nigo serikali abere kwenekia buna chibesa icho nigo chikobwato kwa ase chinga kibwenerete ase chirabe chikorwe wako chitarikera chitariki 15 chiakera omutinyi okona chinga kicho kobwatoka ebirogo ebyase gosebirogo byabale no borema chi wheelchair ase semo ya Kiambu muroberi obete gukora wane kiombeke mu gitari ya serikali kimanyikarte na Hope Mobility Kenya nigo omuri kyomonene ase amangana social protection yomanyikaine na Joseph Mutari abere omuroberi oyo no chigokonya mono abagotu naboigo abantu bali no borema ase okwegendereria nigo boigo aboirie bali bakonyora chibese cyo kweneke bunango chitumeka bare ase nchira ebwenerete nigo boigo ababwatani kurwase kyombekyo batere buna nigo baragendere gosira abantu bali no borema elio ko baorokia obwanchani na elio barabona barare buna nabantu bare ase binyoro. So one of the big challenges of importing these devices is that there are still some taxes that we have to pay. Although the wheelchairs are exempt from VAT, but there are still other duties that we pay, and sometimes these can be very exorbitant. For example, one container that came in sometime in March stayed in the port for about 1 month, and we had to pay more than 2 million shillings to get it out, and that's money that could have gone to buy many other wheelchairs. Na sisi kule bungeni PS na tuende to make sure it works. Ati wale watu wote ambao watakuwa wanaleta vifaa ambao zinasaidia watu wetu hapa nchini. Zikifika Port of Mombasa ni mara kwa moja inafunguliwa, inakuja, wasiwe wanasumbuliwa kule na watu wa KRA, ndio tuweze kufikia watu wengi zaidi. Mtu yeyote akipata msaada ya kusaidia watu wetu, sio kuambiwa ripia ushuru hapa, ripia ushuru hapa. Hapana, ushuru already ni wa watu wetu. Wewe wacha hiyo equipment ikuje ipatie watu wetu, ndio tuweze kufikia as many as possible. Nabunentre moyoko enekia obokoreri bure oboikirano ase serikali ya kaunti ya Mombasa nigo mugavana we kaunti eyo Abdul Swamad Sharif Nasir abere gakorwa egekure getindi gochiasaba kuri mirimo bali batari goikirana ase emirimo yabo buna ebwenerete okwana chinga kiecho Nasir niga tere buna bali bakori obokoreri ase chiabisi che serikali ya kaunti nigo obwenerete wikera obokoreri buru burunge na tabuna nigo acha kubeke meroberio oyoko enekia bale bonsi batari wikirana ase chiabisi mbachiko imukeriwa egetambukiro kebwenerete asimono aso goteniwa emirimo yabo neri bagari yabo liberi kwewa uchiasi bali bari tayare gokora emirimo ase county eyo. I'm actually going to convert. It is high time when someone wants a service from a county employee, they see that person there. And if me as the governor can be there, there's no reason why someone should not be at work when they're meant to be at work. So first of all, that is something that I will not even be negotiating. I'm going to come up with biometric systems where you clock in based on your face. And this I will not even negotiate on. This will not apply just to you. This will apply to every employee in this county. The people of Mombasa will get the services. Apo, we are not going to buttress and look at things in any other way. From the sweeper to the inspectorate, to the CECs, to the chief officers, to the nurses and the doctors, our role is to provide a service to the people of Mombasa. When I got sworn in, I know of people who openly opposed me, and they panicked and they felt that I will come in and be very, very discriminative, and I will come in and I will be very, very vindictive. And I gave them an offer and I told them, you either now work on my principles
Mwancho murigereri omurai wense Dr. William Samoei Ruto nigabaga kuumerana nomoriki abwense moya Treasury for Terrorism and Financial Intelligence akurwase ensemo ya United States Brian Nelson ase nyomba yoburai ya Mombasa. Ruto nigatere bunani gobagenderata kubwatrana nensemo ya US ase ogotinyia amachiko nabo igokwenekia buna amangana yobokurumi wechipesa abere kwera anene imeyense ya Kenya korenda yobona yanda mange ningenderete gukubwatere karona chigo kumanya na inda century yobwenge chikoraga Chinsa ikomi yendra kubwate miroberi yonsi ya Ndizi TV asensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News asumutandao Twitter @Ndizi TV News eryo togendere gusanga nabo igo kwimanyia amanke eritariane Everlyne Osero togwatrana nere Abigail Nyanchama kwene kebuna chibicha neryo gicha wikeire a century yabene twaruburigere borobia nabo igo umubaso uromutereru.